na kaing kulening yato, balumong balong at yunaing Pasko. Kalaming Pasko, kalamnaning Diyos, kalaming banwa, karaming tao. Kalaming Pasko, reling yato, kalaming tula, kalamnaning Potang nalanong sandataring tao, potang ding sundang gawandong panyarol, potang tinog nangin sablang sigalot, balumong balong at yunaing Pasko. Kalaming Pasko, kalamnaning Diyos, kalaming banwa, karaming tao. Kalaming Pasko, reling yato, kalaming tula, kalamnaning Taong maglakad king karalumduman, masalang sulugar elaling toya, anak ni bait yaking lalabangan, tintang naing kaligtasan king yato. Kalaming Pasko, kalamnaning Diyos, kalaming banwa, karaming tao. Kalaming Pasko, reling yato, kalaming tula, kalamnaning Sana king yato miral katuliran, sana laganap naing kapayapan, sana king usuning kaulugungan, sana king yato aldo aldo Pasko. Kalaming Pasko, kalamnaning Diyos, kalaming banwa, karaming tao. Kalaming Pasko, reling yato, Kaluguran kong kapatad at kalupang bininyagan, kilub da rin nga pato Dominguna ning Adbiento, at yung katamong Siyam Aldo, rin katamong Simbambengi o Misa de Gallo, katamong Pisyag, yung katamong Kasalpantayanan, Panalangin, ampong kapasalamatan king Diyos. At ngayon mirastana king katamong Pigsadyan a panahon, yung panahuna ng Pasko. Agkatanda kayo ngayon pigunaman tayo iting panahon at nanong panagkat na kekatamo. Muna iting panahon nagyagana katamong manatili, king kekatamong pamipasyag, king kekatamong kasalpantayanan. King kapaniwalan tamo na yung bait ng anak, Birhen Maria, yung ginutang Yesu Kristo, ya intala pagligtas ning mabilog ayato. Kapamilatan ng Jesus, ing Diyos, may kisaw siya kekatamo, libanin kekatambye. Nya kapilan man, eta na magdili-dili, kaya be tayo. O yan yung kakatamong mumunang dapat papanatilyan at sasalpantayanan at papasyag. Kadwa, yung manatili tamo king pamanalangin. Banadwan king Diyos, so panakatasan ng manatiling tapat king anak ng Yesus. Kabang panahin tayong pasibayo, king kayang pamagbalik, bang kanita yung inumpisa ng pamagligtas ng Diyos, king pangabait na at pamagkatawa ng taong Jesus, itamo naman, kaya katamong pagsadyan, yung tauli ng panyatang. Napotandatang yung pasibayo, idaki na kaya katamo yung kayang kadyosan, lubusan ng pagkalub kaya katamo, yung biye alanganga. Nya panatilit ang manalangin, gawa na katasang karapat dapat, tanggap king biye alanganga. At katlo, iting panahon, agkata nakatamo naman manatiling pasalamat. Pasalamat king Diyos. Uling ining kakatamong Diyos. Kapilan man nakatamo pikarini. Kapilan man nakatapang gulutan. Kapilan man nakatapaburen. King kakatamong kabilyan. Lalong-lalo na ngayon kapanahunan na tiyutamo king maragula pamangailangan king kayang sao. Manatili tamong pasalamat. At malyarit ang gawan ni nung apusan tayong Birhen Maria. Balikdan tamo at kilalanan ing kayang papakit, aganaka, ing sintingan na ning biye, at ing makapagmulalang lugod, apapakit na king kakatang pamibiye-biye. O iti ing kakatang isundong pasalamatan. Inyasat, puriyan tayong Ginoong Jesus kaniting Pasko. Sambantaya ing Ginoong Jesus kaniting Pasko.
At magsayata mo king ginung kakatan talapangabos kaniting Pasko. At tanggapan niyo ang bendisyonan ng Diyos. Ngigpa, ampoy nganak, ampoy Espiritu Santo. Mangat mula sana king lugod at kabanalan ng kakatamon talapangabos ding pusuyo, ampo rin kayong pibale-bale. Merry Christmas po kay Haingan. Maya pabengi po, bilang balayan na may tipon para kaniting kapagmasusyan, pakisabi mi po, pakisiguraduan ing isulat kareng kaya katamang contract tracing forms ing kumpleto ang pong updated detalye. Den kaya katamang seat number, pakipaskila king lalamda ring kaya katamang luklukan. Anti mo rin, kare pong pakisabi mo rin pong mayap kareng taong at king dalan ang po rin king patio na panatili ang tamo po ing kaya katamang social distancing. Pasko,
nakaing kulening yato, balumong balong at yunaing Pasko. Kalaming Pasko, kalamnaning Diyos, kalaming ganda, parating tao. Kalaming Pasko, reyong yato, kalaming tulang, kalamnaning Potang nalanong sandataring tao, potang din sundang gawandong panyarul, potang tinugnangin sablang sigalot, balumong balong at yunaing Pasko. Kalaming Pasko, kalamnaning Diyos, kalaming banwa, parating tao. Kalaming Pasko, reyong yato, kalaming tulang, kalamnaning Taong maglakad king karalumduman, masalang sulog arelaling toya, anak ni bait yaking lalabangan, tintang naing kaligtasan king yato. Kalaming Pasko, kalamnaning Diyos, kalaming banwa, parating tao. Kalaming Pasko, reyong yato, kalaming tulang, kalamnaning Sana king yato miral katuliran, sana laganap naing kapayapan, sana king usuning kaulugunan, sana king yato aldo aldo Pasko. Kalaming Pasko, kalamnaning Diyos, kalaming banwa, parating tao. Kalaming Pasko, reyong yato, kalaming tulang, kalamnaning Kalaming Pasko, kalamnaning Diyos, kalaming banwa, parating tao. Kalaming Pasko, reyong yato, kalaming tulang, kalamnaning Potang dirim laing tiyugnaning angin, potang saslag noring puso ding tao, potang gana kaing kulening yato, balumong balong at yunaing Pasko. Kalaming Pasko, kalamnaning Diyos, kalaming banwa, parating tao. Kalaming Pasko, reyong yato, kalaming tulang, kalamnaning Potang nalanong sandataring tao, potang din sundang gawandong panyarul, potang tinugnangin sablang sigalot, balumong balong at yunaing Pasko. Kalaming Pasko, kalamnaning Diyos, kalaming banwa, parating tao. Kalaming Pasko, reyong yato, kalaming tulang, kalamnaning Taong maglakad king karalumduman, masalang sulog arelaling toya, anak ni bait yaking lalabangan, tintang naing kaligtasan king yato. Kalaming Pasko, kalamnaning Diyos, kalaming banwa, parating tao. Kalaming Pasko, reyong yato, kalaming tulang, kalamnaning Sana king yato miral katuliran, sana laganap naing kapayapan, sana king usuning kaulugunan, sana king yato aldo aldo Pasko. Kalaming Pasko, kalamnaning Diyos, kalaming banwa, parating tao. Kalaming Pasko, reyong yato, kalaming tulang,
tao, o tangga na kaing kulening yato, balumong balong at yunaing Pasko. Kalangin Pasko, kalangin Diyos, kalangin ganda, parating tao. Kalangin Pasko, kalangin yato, kalangin tulang, kalangin Potang ngalanong sandataring tao, potang ding sundang gawandong panyarul, potang tinog nangin sablang sigalot, balumong balong at yunaing Pasko. Kalangin Pasko, kalangin Diyos, kalangin ganda, parating tao. Kalangin Pasko, kalangin yato, kalangin tulang, kalangin Taong maglakad king karalumduman, masalang sulugar elalin toya, anak ni bait yaking lalabangan, tintang naing kaligtasan king yato. Kalangin Pasko, kalangin Diyos, kalangin ganda, parating tao. Kalangin Pasko, kalangin yato, kalangin tulang, kalangin Sana king yato miral katuliran, sana laganap naing kapayapan, sana king usuning kaulugunan, sana king yato aldo aldo Pasko. Kalangin Pasko, kalangin Diyos, kalangin ganda, parating tao. Kalangin Pasko, kalangin yato, kalangin tulang, kalangin Kalangin Pasko, kalangin Diyos, kalangin ganda, parating tao. Kalangin Pasko, kalangin yato, kalangin tulang, kalangin Potang dirim laing tiyugnaning angin, potang saslag noring puso ding tao, potang gana kaing kulening yato, balumong balong at yunaing Pasko. Kalangin Pasko, kalangin Diyos, kalangin ganda, parating tao. Kalangin Pasko, kalangin yato, kalangin tulang, kalangin Potang ngalanong sandataring tao, potang ding sundang gawandong panyarul, potang tinog nangin sablang sigalot, balumong balong at yunaing Pasko. Kalangin Pasko, kalangin Diyos, kalangin ganda, parating tao. Kalangin Pasko, kalangin yato, kalangin tulang, kalangin Taong maglakad king karalumduman, masalang sulugar elalin toya, anak ni bait yaking lalabangan, tintang naing kaligtasan king yato. Kalangin Pasko, kalangin Diyos, kalangin ganda, parating tao. Kalangin Pasko, kalangin yato, kalangin tulang, kalangin Sana king yato miral katuliran, sana laganap naing kapayapan, sana king usuning kaulugunan, sana king yato aldo aldo Pasko. Kalangin Pasko, kalangin Diyos, kalangin ganda, parating tao. Kalangin Pasko, kalangin yato,
saslag no ring puso ding tao, o tanggana kaing kulening yato, balumong balong at yunaing Pasko. Kalangin Pasko, kalangin Diyos, kalangin ganda, kalangin tao, kalangin Pasko, kalangin yato, kalangin tula, kalangin Potang nalanong sandataring tao, potang din sundang gawandong panyarol, potang tinugnangin sablang sigalot, balumong balong at yunaing Pasko. Kalangin Pasko, kalangin Diyos, kalangin ganda, kalangin tao, kalangin Pasko, kalangin yato, kalangin tula, kalangin Taong maglakad king karalumduman, masalang sulugar elalin toya, anak ni bait yaking lalabangan, tintang naing kaligtasan king yato. Kalangin Pasko, kalangin Diyos, kalangin ganda, kalangin tao, kalangin Pasko, kalangin yato, kalangin tula, kalangin Sana king yato miral katuliran, sana laganap na ing kapayapan, sana king usuning kaulugunan, sana king yato aldo aldo Pasko. Kalangin Pasko, kalangin Diyos, kalangin ganda, kalangin tao, kalangin Pasko, kalangin yato, kalangin tula, kalangin Kalangin Pasko, kalangin Diyos, kalangin ganda, kalangin tao, kalangin Pasko, kalangin yato, kalangin tula, kalangin Maya pabengi po, pasibayo, paaga na kami po na bilang balayan na mitipon para kaniting kapagmasusyan, pakisabi mi po, pakisigraduan na isulat karengke katamong contact tracing forms, inkumpleto ang pong updated at detalye. Rengke katamong seat number, pakapaskila, king lalamda, rengke katamong luklukan. Andimurin, pagisabi mi pong mayap na papanatilin tayo po in kaya katamong social distancing para king kareng pakapwesto king dalan o king patio. Mitipon tamo pong ini, batayang samban, purian, at pasalamatan im malagut at mapamakalulong Diyos. Kaniting Santa Misa, midadaw niya para king kapasalamatan da di Mr. and Mrs. Emilio Lumanog and family, Ronald Pabustan and family, Nathaniel Pabustan and family, Gian Carlo Manas and family, Winnie Pabustan and family, Alfred Julian Jr. and family, kang Doktora Jomel Julian, Karen Castro and De Leon family, Olivia Balatvat and family, kang Reggie and Corazon Santos, Regina Caril Santos, kang Kenneth and Mamorlin. King Calfarn Manufacturing Philippines Incorporated, kareng Crusaders of Holy Mary of Jesus and their families, kareng Lamera family, Nestor Lamera and family, Bondog family, Robbie and Esther Fisher, kang Michael and Christina Loyola, Ricardo and Zenaida de Leon, Juliet and Alvin Baltazar and family, kareng Waldorf and Rosal family, Glorioso and Alimorong family, kareng Bagang family, Chito and Tech Ocampo and family,
Marvin and my Bantig family, ang po kareng kang apong Bising Pinlac and family. Para kay Aldo anibersaryo ng karelang kebaitan ng Cristi de Leon. Para kay physical lang pong spiritual pasalamat ng Uncle Pete Nepomuceno, Apong Pio, and Imang Auring Between and family. Para kay kapaldan pamikatawan ang pong spiritual ng Arnel Pinlac, ang po ka Rosini David. Para kay malagwanang kapaldan, Daddy Ernesto Ricardo Yuswico, ang po ka Marvin Galang. Antimurin para kay kayaduananda at pamanantabe ng Banal Espiritu, dareng families and friends of Father Noli, Father Meg, Father Marvin, and Father Mark, kang Rodolfo and Vice Governor Lilian Nanay Pineda and family, kang Governor Dennis and Yoli Pineda and family, Carosel Pineda, Cecilia and Miguel de Castro, Alan and Edna Vitug and family, Jeline Celso, kang Gladys and Claire Cochan, kang Doktora Gemalyn Gueco, kang Reggie and Corazon Santos, Regina, Carol Santos, kang Kenneth and Mamorlin, kang Fidel and Ana Marie Mariano and family, Arman and Gigi Contreras and family, kang Marichu Cedro and family, kang Attorney Nair and Let Biag and family, kang Ruby Santiago and family, Del David and family, kang Lorenzo Timbol and family, ang po kang Joe David and family. Gada kantala naman, dahil kaluguran tamong mayangon na biye, lalong-lalo na di Emeterio Escoto, kang Kima, Teresita Espinosa, Johnson, Carmen Uykana, Leoncio Uykana, kang Carol Chua, Freddy So, Lolita Uy, Jeffrey, Silvestre, Jose, Goido, Ignacio, Norba Balatbat, ang Ethan, Zeke, and JR, Crescencia, Damaso Elpidio, kang Philip, Clarita, Ariel, Jojin, Felipe Tan, Fremetibe Tan, kang Angelito Tan, Pablo Espiritu, Lucia Espiritu, kang Juanita Espiritu, Virginia Repudad, Avelina Cayugan, Juan Cayugan, Asuncion Timbol, kang Jose and Juanita Roman, Pisto and Hilaria Timbol, kang Pedro and Ana Tablante, kang Armando and Patrocinio Deyang, ang po kang Jose Paras. Pangaditala, deng sablang kaladwa, lalo-lalo na deng mangailangan king pakalulu ning Ginom. Ngayon pong kakadwang 24 ning Disyembre, pagmasusyan tayo, ing misa ning Kapitangan Bengi, ning Paskong pangabait na ning ginuta mong Yesu Kristo. Ing magmisa tamo, Ireverendo Padre Mark Christopher M. De Leon at Ireverendo Padre Marvin P. Dizon.
Anting meto nga balayan ng Dios, makatipon tamo kilagyo ng Ipa at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ingginuman tabeya ke kayo. Pakiramdaman tayang eni, ing pamipasyag king kapanganakan ng ginutamong Yesu Kristo, agpang king libruda, ring martir, ding Romano. Kay kaban ning panahon ning Adbiento, ing banal na kapulungan, pigugunaman na la ring pangako ning Dios, apisyag ding propeta. Ing pangakong paralayang talapagligtas, para king kapulungan ning Israel ang maging Emmanuel, nga nawari, ing Ginu at Tsu busaltamo. Kikaganapan ning panahon, iting pangako may paltutuyo, kagum din pusong mitmong tula, pakiramdaman tayang matingid, impamipasyag, kimpangabait ng Ginoo. Kanitang banwang ita, 5,000 dinalan at 50 panwa. Iba't king pangalalang ning yato. At 2,000 madalan at 57 banwa. Iba't king maragulay albuk, inyang ing Diyos pislag neing pinanari. Bilang tanda ning kayang tipan kang Noe. At 2,015 banwa, iba't king pangabait ng Abraham. 5,500 at 10 banwa, iba't kang Moises. At iba't king pamaglakoring Israelita, luwal ning Ehipto. 1,082 banwa, iba't king pangalan niya ng David, anting ari. King kalamapulot 5 Domingo, agpangking mula ng Daniel. King kadinalan at siyam, 12 Olimpiada. King 700 at siyam, 12 banwa, iba't king pangatatag na ning syudad ning Roma. King 42 banwa, na ning imperyo ng Octaviano Augusto. Inyang ing mabilog ayato, mi biebeya king kapayapan. Ing anak ning alanganggang Diyos, king kaburian ang papanalane ing yato. King kayang mapamakalulong paniyatang, kaibat ng mi pangagli, king banala Espiritu. At kaibat ng mi labas, ning siya magulan ning kayang pangakagli. Mi bayit ya, king Bethlehem ning Huda. King kapamilatan ning Virhen Maria. Kaniting kabengyan, mi bayit ya, at mi katawang tawo, ing ginutamong Jesucristo.
Gloria in excelsis Deo. Yato kapayapaan ka rin taong kayang kaluguran. Ginong Diyos, aring banwa, mayupayang Diyos at ipa. Sasambanda ka, pasalamatan ka. Pupurian ka, paulingin kang ligaya. Ginoong Hesu Kristo, bugtong ng anak ning ipa. Ginoong Diyos, Kordero ning Diyos, ikang nilalako, king kasalanan ning yato. Makaluluan mo kami, ikang makanuklog, wananing ipa. Kapag mo'y manalangin mi, Gloria, Gloria, excelsis Deo. Gloria, Gloria, excelsis Deo. Ikang bukod banal, ikang bukod ikang bukod kakatas-katasan, Hesu Kristo. Pagong ning Espiritu Banal, inigaya ng Diyos ipa. Amen. Amen. Manalangin tamo. O Diyos ay bami, iting kabanal-banalan na kabengyan, biriyan meng mipamasalan, king sariling tunay mong sala. Ikaming mekilala king misteryo ng sulo ng Kristo ket king yato. Kamtan mi mo naman sana, ingkanwanan na karinbanwo. Yo'y mabibiyang pumagari, kagumuking kametungan ning banal na Espiritu. Diyos, manggaman king alanangga. Pamamasang iba't king libro ning propeta Isayas. Menakit lang sulong maragol, ding taong linakad king dalumdom.
menuknangan laking karinan a madalumdom, dapot ngeni ing sala sa slagya karelangan. Maragul atula ing binyemo karela o Ginoo, meging maligaya ing biera king uli mo. Matula laking mayap adepat mo karela, antimoing tula rading tao, neng titipunan da ing pupulda, o neng pirarakayanan da, ing pibandyan na asamsam da. Uling ing paud king batal da, kaya kayang leko, at pating tambayok, karing karelang pago. Ika o Ginoo, ing sinambot king bansa, amen nalipusta at migsamantala, karing kekang memalen. Simbot mula, ante mo yung pamanyambot mo, karing sundalos ning Midian, kanitang milabas sa panahon. Ding botas daring sasagupang kawal, at ing uniformirang mengas ng daya, ing api yang tumampus karela. Uling mi bait yung anak para kay katamo, ing metong ay anak alalaki, miya biyaya kay katamo. At ya ing maging pamuntok tamo, mayawas siyang makapagmulalang talausok, mayupayang Diyos, alanganggang ipa, prinsipi ning kapayapan. Ing makamal ng upaya, manatiling daragol, king kayaryana, manatili ing kapayapan. Manibalaya bilang kalili ng aring David, at manalumpa ka ning upaya na, king mayap at matulid, manibat ngeni, hanggana king kapilan paman. Itingan daptana ning Ginong mayupaya. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Kembenging iti, mibay siya ingke kang talapagligtas, ni Kristong ginutamo. King benging iti, mibait siya, ing katang talapagligtas, i Kristong ginutam. Dalit kayong bayong dalit king ginu, dalit ka king ginu, o meto yato, dalit kayo king ginu, at puryanye. King benging iti, mibait siya, ing katang talapagligtas, i Kristong ginutam. Ihayag yu aldo-aldo, ing pamagligtas na kaya katamo, ing kaya upaya karing bansa, ipasyag yu, at ding makapagmulalang dapat, at karing sablang tao. King benging iti, mibait siya, ing katang talapagligtas, i Kristong ginutam. Busta niyong tumulaya, ing banwa, busta ning yato, magsayaya, at patina ing dayat malat, ating sablang at tsukeya. Busta niyong ding sablang marangle, at ding sablang tanamda, tumulala, kanita ding sablang dutong ning kakewan, dalitla, king tulara. King benging iti, mibait siya, ing katang talapagligtas, i Kristong ginutamo. Potang datang niya ing ginu, ban mag-ari king yato, pamahalano ring sablang tao, king alang pamangabiran, at king mitmong katuliran. King benging iti, mibait siya, ing katang talapagligtas, i Kristong ginutam. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo kang Tito. Pepakilala ng Diyos ing kayang grasya para king ikaligtas ding sablang tao. Ing grasya na, ya ing turo kay katamo, ban pa ing gulutan tamo ing marawak apamibiyebye at ing agyag na ning yato. Uli na niti, mabibiye tamong biyasang mamigil king sarili, mitmong dangalan at kabanalan, busal na ning yato, kabang paninayan tayo itang nuwan na aldo. Itaya ing aldo apakit yang mitmong kaligayan ing Diyos at talapagligtas tamong Yesu Kristo.
Di nauna ang sarili na para kaya katamu, ba nakatamong sagipan king sablang karokan, at gawa nakatamong bansang bandinang sarili, malinis at makatalaga king pamanyapat mayap. Ing amano ning Ginu. Salamat, King Diyos. Pagdalara kong mayap abalita, amunye maragulatula kareng sablang tao. King benging iti, mi baitya ingke akong talapagligtas. In Kristong ginutamo. Inginu manatiliya kaya kayo, At kaya ka antemurin. pamamasa king maya pabalita, agpang kang San Lucas. Ligaya kaya ka, o Ginoo. King panahon na ito, inutos ng Emperador Augusto, king magpalistala ring sablang atyu, king sasakupan na ning imperyo ning Roma. Iting minunang pamipalista, mera patya, inyang ikirino, gobernador ning Syria. Inya minuliya, ing balang metong, king sarili ng balen ban palista. Manibat Nazaret, Galilea, mintaya Jose, papunta Bethlehem, Judea, ing balen abeyta ng David. Uling iba si Jose, king lahi ng David. I Maria, maging asawa na, kaya ng minuli, ban palista mo naman. Miyaldone kanita, kabang atilo ka rin, miras ing oras ning pamanganak ng Maria, at bait ne, ing panganyan ng anak alalaki, binalot ng lampin, at kinerane, king metong alalabangan, uling alang lugal para karela, king pipaglayunan. King sakop na muri ng lugalay ito, ating mapila na pastul, king marangle, lalamayan dalang babanten, ding tupara. Biglayang pepakit karela, ing anghel ng Ginu, at linaganap, king makapatulog, ing makasilo ng ligaya ng Ginu. Tibla nala, ning margulatakot, dapat nga na ning anghel karela, kung mitatakutan, uling pagdalara kayong mayap abalita, abunye margulatula, karing sablang tao. Uling king bengiti, king balen ng David,
may baycheng ke kayong talapagligtas i Kristong Ginoo. Ing tanda para ke kayo yapin ini. Manakit kong metong abingot ang makabalot lampin at makakera king lalabangan. At biglayang mayakit siping na ning anghel, ing metong amaragula tapok ding anghel banwa, ngarang pupuri king Dios. Ligaya king Dios king kakatas-katasan, at ketisulip kapayapan, karetang taong kayang katulan. Ing mayap ng balita ning kaya katang kaligtasan. Eko, O Kristo. Maggrasyang bengi po kay kayungan. Good evening. Sa buhay po natin bilang isang tao, kapag ang isang nakagawian, lagi na lang ginagawa, paulit-ulit, nawawala na yung sense of the original. Kapag nasanay ka, ginagawa yung isang bagay, dahil yun yung utos, yun naman yung laging practice, madalas, yung totoong kahulugan nito, nakakalimutan. Madalas, yung totoong dahilan kung bakit mo ginagawa yon, nakakaligtaan. Kaya from time to time, kailangan natin bumalik sa pinagmulan. Kailangan natin bumalik sa tunay na kahulugan, sa tunay na dahilan kung bakit natin ginagawa ang mga bagay-bagay. At para sa taong ito, ang Paskong 2020, isang paanyaya at paalala na tayo'y bumalik sa nakaraan. Bumalik para alamin ang tunay na dahilan ng mga bagay-bagay nang sa gayon, mas maintindihan natin ng lubos. Sa ating nabasang Ebanghelyo, yan din naman ang tema na paalala sa ating lahat. May bumalik sa kanyang syudad kung saan siya nagmula. At sa ating kwento, si Jose at si Maria, bumalik sila sa Bethlehem dahil si Jose galing siya sa lahi ni Haring David. Bumalik sila para magpatala, magpasensus, para malaman kung hanggang kanino na ang salin lahi. Nagpatala para sariwain nila ang nakaraan ng kanilang mga salinlahi mula kay David, pabalik kay Abraham. At yan ang ginawa ng mag-asawang si Jose at si Maria. Bumalik sila sa nakaraan. Iniugat nila ang kanilang pagkatao sa kanilang mga kapamilya. At ngayon, ang kanilang pamilya na umugat sa kanilang pinanggalingan, pinatunayan na sa kanilang lahi magmumula ang Mesiyas. Kaya minamahal kong bayan ng Diyos, paalala at mabuting balita para sa ating lahat ngayong gabi. Kapag nakakalimutan kung bakit mo ginagawa ang bagay-bagay, bumalik ka sa original meaning nito. Kapag ka nauubusan ka ng dahilan para magpatuloy sa buhay, bumalik ka. Alamin mo ang dahilan kung bakit mo ginagawa ang mga ito. Kaya challenge sana sa ating lahat para sa Paskong 2020 in a pandemic way. Una, pagbabalik sa tunay na kahulugan ng Pasko. Ang Pasko, hindi naman laging nakatuon
sa mga panlabas, sa maliliwanag na ilaw na naka-display, ang mga parol, ang mga damit na amoy bago pa sinuot na. Ang tunay na Pasko, hindi naman sa nakikita ng mata. Ang tunay na Pasko ay tungkol sa iyong pagkatao, sa iyong puso, na kung saan ang batang isinilang sa sabsaban, maaari mong isilang sa iyong puso at maging mas mabuting tao. Ikalawang challenge, sana, mas makita natin ng kulay ng mundo ay hindi lamang sa iba't ibang kolorete o palamuti. Ang tunay na kulay ng ating mundo ay kung paano bibigyan ng kahulugan ang iyong pagkatao. At kapag ka sinabing kahulugan, ang katuturan nito nakaukit, naka-origin sa Diyos, lalo na sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil ang buhay natin bilang tao mas magiging meaningful kapag ka isinama mo ang Diyos. Ikatlo, pwede nating i-challenge ang ating sarili na ang bongga hindi naman ang lahat tungkol sa buhay. Maraming pagkain, maraming damit, maraming ano-anong meron sa bahay. Ang mas mahalaga, yung simple. Dahil bilang tao, kung todo dumarami yan, mas nawawala ang yung focus sa tunay na mahalaga. Ang pandemic, binalik tayo doon sa ating simpleng nakagawian. Simple, pero punong-puno ng pag-asa. Simple at punong-puno ng pagkakaisa ng pamilya. Simple, kahit na sa kaunting bagay, maaari mong ibahagi sa kapwa. At bilang pang-apat, sabi nila, ang dilim ng gabi nakakatakot. Dahil sa kadiliman ng gabi, doon maraming pumapasok na kaisipan sa ating isipan. Mga kaisipan na nagpapagaba, na nagbibigay ng takot, nagbibigay ng kaguluhan, nagbibigay ng mas marami pang iniisip tungkol sa buhay. Tandaan, ang Diyos isinilang sa sabsaban sa kadiliman ng gabi. Sa kadiliman ng gabi, para sa kanyang pagdating, magliliwanag ang lahat. Magliliwanag ang lahat. Dahil yan naman ang naipangako sa pagdating ng Panginoong Hesukristo, ang plano ng kaligtasan ng Diyos magkakatotoo. Kaya ikaapat na paalala sa ating lahat, wala kang dapat ikatakot sa tahimik na gabi. Dahil sa kalaliman at katahimikan ng gabi, ang Diyos nakikipag-usap sa ating lahat. Nagsasabi, huwag kang matakot na umibig at lumuha. Kasama mo ako. Huwag kang matakot na magpatuloy sa buhay. May pandemic man, dahil higit pa sa virus, wala namang makakahigit pa sa iyong vitamin C, vitamin Christ. Huwag kang matakot na mabawasan man ang iyong mga nakagawian dahil sa pagiging simple ng buhay, doon mas nagiging malinaw ang pagkanarito at ang presensya ng Diyos sa bawat isa. Kaya bilang assignment sa inyong pag-uwi, dalhin ninyo, mas damhin at mas pagdasalan tunay na kahulugan ng Pasko. Ang Pasko, hindi siya tungkol sa mga panlabas. Ang tunay na diwa ng Pasko, tungkol sa isang pusong nakahanda sa pagdating ng Diyos. Ang Pasko, mas magiging colorful at meaningful kapag sa bawat karanasan na meron ka, kayang-kaya mong sabihin, kasama ko lagi ang Diyos, hindi ako dapat matakot.
Katulad ng sinabi ng anghel sa mga pastol, huwag kayong matakot, pinagdadala kayo ng mabuting balita. At sa kasimplihan ng ating buhay, laging makikita, magliliwanag ang kanyang presensya. Tandaan, nung siya'y isinilang, siya'y nahimlay sa sabsaban at nakabalot ng lampin. Sabsaban, lampin, simple pero payapa. Simple pero nagdulot at magdudulot ng kabanalan. At sa kadiliman ng gabi, may ilaw na tatanglaw sa ating paglalakbay. At ang ilaw na yon, ang pangalan niya'y Emmanuel. Ang ibig sabihin, ang Diyos kasama natin. At pabayaan niyo pong sa puntong ito, i-greet ko na po kayo ng advance Merry Christmas. At sana bumalik at sa ating pagbalik sa original meaning ng Pasko, ng pamilya at ng pagsasama-sama, maisilang natin ng paulit-ulit ang Diyos na nagkatawang tao. Amen. Ipasyag tayong kaya katamang kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, si pangmayupayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Yesu Kristong anak ng bugtong nga ginuta mo. Pangakliking upaya ng Espiritu Santo, may bayit kang Santa Mariang Birhen, linasa, lalam ng upayang Poncio Pilato, may pako king Cruz, mete at mikilkut, tinipaya karing mete, king Katlong Aldo, sinugliyang mebye, pepaitas siya banwa, makaluklok wana ni Diyos si pangmayupayang tutu, iba't ka rin magbalik ka na mangketi, bang mukom ka rin mabye ang pong mga mate. Sasalpantaya ko, King Espiritu Santo, King Santa Iglesia Katolika, King Pamisamakding Santo, King Pangapatawa da rin kasalanan, King Pangasoblirem Mieding Mete, at King Bie Alanganga. Amen. Ing tula sukat idake, manalangin tamo king kekatang Ginong Jesus ban ing mayap ng balita ning kayang panyatang palablabano puso ring sabla at nga tamong manalangin Ginu mandatila ka king kekang balayan. Gino, mandatila ka, king kekang balayan. Baning aldongeni, maging metong yang kapyesta ng tula, para karing sablatang pamilya, at para karing sablang ayat danan tamong ditak mumang tula, king aldoyti, ipanalangin taking Gino. Gino, mandatila ka, king kekang balayan. Baning aldongeni, maging metong yang kapyesta ng tula, para karing hanggang anak, para karing masaya, karing daranok, at daralang kasakitan, ipanalangin taking Gino. Gino, mandatila ka, king kekang balayan. Baning aldongeni, maging metong yang kapyesta ng kasalpantayanan, para karetang makibalo king Gino, at para karing epa makibalo keya, ipanalangin taking Gino. Gino, mandatila ka, king kekang balayan. Baning aldongeni, maging metong yang kapyestan ning kapayapan, para karing mesagsag, pauli ning pamikamwa, at para karing bansang mesagsag, pauli ning gera, ipanalangin taking Gino. Gino, mandatila ka, king kekang balayan. Baning aldongeni, maging metong yang kapyesta ning tula, para karing hanggang komunidad tang Kristiyana, at ban arake tamo, intulang ito, kabang maglakbeta mo, king dalan, ning kapayapan, ipanalangin taking Gino. Gino, mandatila ka, king kekang balayan. Ngeni po, adwanta mo, ing sarilitang kapagnasan. Uy, paming at syubanwa, sopan mo kami bang kanita, mabiyasa kaming mibalik king tunay ng diwa ning kapaskuan. May sasukat kalingwan king ikang sentro, ikang tunay bida nganing Pasko.
iti kanaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Manalangin kayo kapatid, baling kaya katamong daon mo tanggap iya arapan ni Diyos ipang lubos mayupaya. Tanggapan niya ning Ginoo iting dahon kareng gamat mo. King ikapuri at ikaligayan ng kayang lagyo. King kaya katayang kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos sa ipami, makaligaya lasan na kekareting ayin ayayang pangmi, kaniting masusing kabengyan, at iting banal na pamilibayan lamak, king kapamilatan ni malamong pakalulu, so pan na kaming lalong makapakiwangis, king ginuming Yesu Kristo ng anak mo, anong kenuy miyayagong ipangataw mi, ilaning kadyosan mo. Itiyan adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Inginuman tabaya kaya kayo. At kaya ka antimorin. Itas sila rin pusuyo. Itas makatas no king Ginoo. Pasalamatan tayo, inginu a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karabat dapat at matulid. Sukat at makakabos, ingap impuryan, ang pasalamatan da ka, kapilan man, ang puno ka rin man. Oy pa, Diyos ang malugod ang pamaganaka. Ampat isasdag ning ligaya na, pakilala na yung sarili na, karing mata rin kaisipan mi, king kapamilatan ni misteryo ni amano mi katawang tao, ban mayagyag kaming lugod karing bage mayayakit, king kapamilatan ng Kristo ang kikilalaan mi, anting Diyos ang yeni tatangalan na ring tao. Ulinita, kamberin sablang koro ring anghel karin banwa, daralit kami kinligaya mo, alang tuknang ngamingan pupuri. King
ikapin ing banal o ipa, at ing meto lelangan matampanak ang pupurian. Uling kikapabilatan ning anak mo, Yesu Kristo ang ginumi, at king upaya ni banal ay Espiritu, pagkalaman mong biye ing sabla, layon pabanalan mo. Alakang tuknang mititipon king banal a kapulungan mo, ban kanita, manibat king kayaslag ning aldo, angga king kayalbog na, ing dalisay daon miyang pangya, king kaligaya ning lagyo mo. O linita o ginong Diyos, kaniting bengi, ning ligaya ampon kapayapan, pagmasusyan miya ing pangabayit ning amano mong mikatawan tao. Layon magsaya, king ilog malugod, aganakamu, lintoya busalmi, inyang ngening ngaming mapakumbabang manalangin. Palukob, ampon pabanal mula king Espiritu mo, reting ayin adarala ampon darawon mikeka, ban magawalang katawan, ampon daya, ning anak mo, Yesu Kristo ang ginumi, amen abilin kaya kami, king pagmasusyan mila, reting misteryo. At tatandanan mi pa, kanitang benging mi panganyayaya, kinuwaning tinape, pasalamata na ka at pinuri. Piraso na ing tinape, dinuwang na iti karing disipulo na nga na, kuwanan niya iti ikayungan at mangan kayo kaniti. Uling itiya ing katawan ko, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bad nga punan kinuha ning kalis. Pasibayo, pasalamatan na ka at pinuri. Dinuwang na iti karing disipulo na nga na. Kuwanan niya iti ikayungan at minum kayo kaniti. Uling iti yung kalis ning daya ko. Ing daya ning bayo ampon alananggan tipan. Amibubu para kaya kayo ampon para karing sablang tao. Ban kanita, may patawaran la ring kasalanan. Daptan nyo iti kimpamigaga na kayo kanako. Maulaya ang misteryo ng kasalpantayanan. Ngening gaganakan mi o mapamakalulong ipa, imakaligtas ng pamaylas sa kamatayan ng anak mo, imaligayang pangasubli ng mebye, at impamaytas na banwa, at layon makasadyang salubong king kadwa ng panyatang, darawon miya keka bilang kapasalamatan, iting mabiye ang banal a sakripisyo. Balikdan memit mong pakalulo ing ayin ing banal a kapulungan mo, at kilalanan me imidawon kimbiyeno, pauli ni sakripisyo ning kamatayan no, biryan mo kaming misut keka. Ikaming mipasiknangan king katawan ang pandaya ning anak mo, mikatmuan kami king banalay espiritu, at maging metong kaming katawan, metong mong espiritu kang Kristo. Gawa na kesanang maging metong mong alanganggang daon keka, at papalyarya na kaming mirakayanan king pimamanan ding kekang banal, muna kambe ng nuwan na Maria, kapilan man Birhen, induning Diyos, kambering nuwan mong apostol, at maligayang martir, kambe ng San Jose, kambering sablang banal, paulining pamamilya tanda, manalig kaming mirinan kasaupan, alang patanat kingarapan mo. Pagang mamumi o ginu, iti sanang ngayining pangasut mikeka, pasulungan na yung kapayapan at kaligtasan ding sabla, king mabilog ayatu. Pasiknangan mes saking kasalpantayanan at lugod,
ing banal abalayan mong kasalukuyang maglakbe kitiking yato. Kambening kaya kang alipan i Francisco, ing kaya kaming Santo Papa, i Florentino, i Pasiano, ding kaya kaming obispo, at ding sablang obispo, yapong Noli, kaya kaming Kura Paroko, yapong Meg, yapong Mark, ding kaya kaming parochial vicars, at ding sablang pari, at ning mabilog ng balayan, agewa mong maging sariling keka. Mapamakalulungig pa, pakiramdaman mo ing panalangin iting familyang pinulong mong marapkeka, lunusan mga tipunan ding sabla mong anak, nula pa man makasawot, ding kapatad ming mayang unabiye, at ding sablang keka, may matula, at may munaketiking yato, malugod mo sanang tanggapan king kekang kayarian, anong nuke mane nayang magkamit lubos, king ligaya mong alanganga, king kapamilatan ng Kristong ginumi, aking uli na, pagkalumuking yato, ing sablang bage, mayap. King kapamilatan na, kambena ampon kayo, kagum ning banalay espiritu, sablang parangal ampon ligaya keka o Diyos, ibpang lubos mayupaya, manggaman king alananga. Mapaminto king amano ning talapangabos at inalkus ning banal ng turo nga tamong mangangas sasabi. Ikabus mo kami kisablang marok o ipa, malugod mo pagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king kasaupan ning pakalulo mo, bitimawa kaming parati king pamanalipan ning kasalanan, at mikabiyos kami nga lang kasasagkulan, kisablang kaligaligan. Kabang panayan apon pagsadian mi, impanyatang namit mong ligaya, ning talapangabos mi Yesu Kristo. Huling keka ing kayarian, O Diyos sa ipami, ing ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan na lakwan ko kaya kayo,
ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mula sana babalikdan ni kasalanan mi, no na pansinan mo ing kasalpantayanan ni banal na kapulungan mo, at pamayapan ang puanpisan metungan me, agpangking kaburian mo, ikang mabibiye ang pamagari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, mantabe sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka, ante mo rin. Iyang pangtaya, iwagaling kapayapan, kimetong at metong. Nyoring banalakalam ng Diyos para king banal na balayana. Lumapit kayo ban tanggapan la, kambering kapurian ampon kapasalamatan. Ginoo, e ako matampang tanggap kaya ka. Dapat siya kasmi nga mano mo, kumayap na ako. Para king organisadong pamagkomunyon, pakisabi pong mayap, kareng sablang makasadyang, makinabang na manatili tamo po, makatalakad at paninayan tala, king kakatampo estu, ring EMDC o pari. Para naman kareng makasadyang tanggap king katawa ng Kristo, luklok tapo o siklot tamo. Ing katawa ng Kristo, Amen.
Manalangin tamo. O Diyos, aginumi, ipagkalumusan na king ikaming matulang magmasusi, king pangabait ng ginuming Yesu Kristo, king kapaminatan ng misang gimpanan mi, makapibye-bye kami sanang mayap, ba kami maging matampang miyagom alang kapupusan kayo, itiyaduan mi king kapaminatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Pangadyan tayo po ing oratio imperata. O Diyos, sa ikpami, lalapit kami keka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Aduan mi keka, ing kambilan, at ingatan mo kami laban king COVID-19, ape pasakit na, at may kamate na karingda kalatao. Ipanalangin mi, antabayanan mo la ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting sakit, at mampat king pangakalat na. Kambilan, at ingatan mo na ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing may salunan, ban makasuyo karing masakit, kambianing belwan at masabal. Ipanalangin milaretang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo laretang lilingap karela, pagkalaman mo lang alangang kapainawan, detang mayang unabiye. Ibiyayi po kaya kami, ing kalam ning pamanisi at pamagbalik lub kay kayo. Itasanan king lugod, magsisi kaming ating malala malungkot, para karing hanggang pamikasalami kaya ka, kayabe ring kasalanan ning metoyato, king kabaning panawon. Pagkalam mo kaya kami, ing grasya mo, kaniting masakit a panawon, ban magobra kami, para king ikakayap ding sabla, at ban makasaup kami karet ang atsuking pamangailangan. Ipanaga po mikeka, ing patakunangan mo na, ing pangakalat niting virus, at ing pangakabus mi karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilataning ginuming sa Kristo ang anak mo, mabibiyang po ang magari kambemum, king kametunganing banal Espiritu, Diyos, manggaman king alanganggang. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banala na induning Diyos, mo sana pisawiling aklis mi keka, king kakulangan mi, nune bagkus mo kaming ikabus king sablang panganib, o maligaya, kanuwanan na Virhen. Amen. Virhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Lukluko Pusagli, para karing mapila na kapabaluan. Muna po, schedule na po ring misa tamo bukas, December 25, 4 na pong misa tamo, 6 a.m. Kapampangan, 7:30 a.m. English, 9 a.m. English, and 5 p.m. Filipino. Ulitan ko po, 6, 7:30, 9, and 5 p.m. Ito pong December 26, Saturday, 6:30 a.m. Itang kikatampong regular daily mass sa tintamo po. At ito pong Aldo Domingo, December 27, Feast of the Holy Family, ding misa tamo po, 6:30, 9, 4, and 6 p.m. Bayo po yung tauling bendisyon. Kambe na pong apong Noli, yung kakatamong parish priest. Kambe na pong apong Boyet at apong Meg, yung kakatamong parochial vicars. Babiyemi po yung maya pa oras at malala makapasalamatan karing parishioners, devotos, at ding angelenyos king kayong pamakiyabe at pamakasan metong ipuking kaya katamong parokya in person o king online. Keti Angeles o nukuran mang parti ning yato karing misa ampon selebrasyon ning panahon ning Adbyento ding siyam abengi ampong ganingaldo ning Simbang Bengi 2020 ang ganang yan po king maitinis at kapaskuan ning pangabait ng Jesus ing ginutamod talapagligtas. Ding offerings and donations siya po, agyaman king masakit panawon, agyamang dakala kapag subukan, uli ning pandemyang kaya katamong daranasan,
tutula pong maragula saup king katamong parokya. Inya palakpakan tayo po ing balang metong. Kareta pong sisimba ni Pisamban Maragul mismo, kayo po, dakal mo namang salamat, uling tutokyan nyo na rin kaya katamong health and safety protocols, manibat pa inyang menuna, papakit tamo mo po na alwaming sarili tamo yung isipan tamo nun atin tamong malasakit karing alawang tao. Makanyan mo naman, maragul kapasalamatan karing egan-aganang ginusal, megsakripisyo, may oras, tinagon, sinaup, at migsilbi king kaya katamong parokya, king miyayaliwang paralan. Muna po, din kaya katamong altar servers, palakpakan tala po, din kaya katamong masipag Knights of the Blessed Sacrament, din kaya katamong lectors and commentators, nakalasalamat po kaya kayo, din kaya katamong mga santing EMDC, ang talo po, nakalasalamat po kaya kayo, palakpakan tala, din kaya katamong mga lagong church greeters and collectors, palakpakan tala po. Nakalasalamat po kaya kayo. Din kaya katamong miyayaliwang choir groups, nakalasalamat po. Din kaya kayong mga santing boses. Karing parish media group, para king outstanding live streaming, din kaya katamong misa, nakalasalamat. PMG. King Liturgical Environment Group, papanin mo na pong Doktora Annabel Yoswico, para king masanting at masampat agayak ng kaya katamong altar, pansinan niya po na kasanting ating kaya katamong Belenda, kalasalamat po, palakpakan tala naman. Salamat po king Archdiocese of San Fernando, Radio Station 91.9 Bright FM, at SM City Clark bilang official media partners ng kaya katamong Pisamban, karing pamag-cross-posting, karing live streaming, ding misang simbang bengi. Palakpakan tayo naman po yung kaya katamong radio station ating SM. Salamat mo naman po King Angeles City Local Government Unit, lalong-lalo ng karing Police Station 1. Palakpakan tala po yung kaya katamong kapulisan. Angeles CPO na panimuna ng Police Major Dixon Tolentino, Acting Station Commander. Palakpakan tayo rin po. Din kaya katamo pong Angeles City Traffic Development Office, panimuna ng Mr. Marco Banyola at keng supervision ng Mr. Danilo Katakutan, Section Commander. Salamat at adakal po kaya kayo. At king Barangay Santo Rosario, panimuna na po ng kaya katamang masibag kapitan, i-Honorable Renato Cosme, din kayang kagawad at marshals. Salamat po kaya kayo, kapitan. At kaya kayungan po, kaya kayong traffic management, pasalamatan tala po din kaya katamong kapulisan, para king traffic management, king crowd discipline, and monitoring of safety protocols and physical distancing practices, king kilub, ampong luwal ning kaya katamong Pisamban Maragul, inyang buong simbang bengi, ang gana pong yeni, ang gana karing kutuking aldo pa po. Alata mong tigatig at agam-agam na yung sisimbag yung Pisamban Maragul, uli ning balu tamong ang ating mamye protection kaya katamo, uling at tsula po niya. Pasibayo, pasalamatan tala din kaya katamong kapulisan, di nga ganaganang mepagal at ginusal bang kanita, maging matugumpeya yung kaya katamong selebrasyon. At syempre, tayo kalingwan, ing star, ing bida ng kaya katang selebrasyon, palakpakan tayo po, ing apong Ginoo. Kaya kayo man po, masaya at ligtas ang Kapaskuhan. Merry Christmas po. Talakatam po. Inginuman tabaya kaya kayo. At kaya ka antimurin. Ito ko rin buntok yun manigapuking bendisyon ng Diyos. Ang Diyos niya nanggang kayapan, ami pauli king dalumdum, abi pawi king dalumdum kaya tiking yato, king kapamilatan nin pamikatawan ng tao nin bugtong ayanak na, at binye kalinangan kaniting banal at kabengyan, king kapamilatan nin maligayang pangabait na,
itabi na naman sana kaya kayo ing dalumdum at pasari ning kasalanan, at aslaga na laring puso yu, karemyaliwang dapat kabanalan. Amen. Ngayon iya, biryan ng ipamalita ng anghel karing pastol, imaragula tulang darala ni makapagligtas ng pangabayit, ni bugtong ay anak na, katmuan nala naman sana king tularing puso yu, at gawan na kayo sana matampang talapamalita, ning mayap abalita. Amen. Ngayon iya, piyagom na yung kadiyosana, ilaning pangatao tamo, king pamikatawan ng tao ning bugtong ay anak na, katmuan na kayo naman sana king kapayapan na, at kaya pa na pilubluban, at papalyaryan na kayong miyagom, king maligayang balayan, karin banwa. Amen. At bendisyonan na kayo ng Diyos sa lubos mayupaya, ingib pa, ang poning anak, ang poning banal na Espiritu, Amen. ing misa mi daune, ume kayo king kapayapan. Salamat, King Diyos. Para apanatilian tamo po, ing metrong lawot, king balang metong, pakisabi mo pong manatili tamo, kadang kikatang pwesto, at panayan tala, dan kaya katamo nga assurets. Ituro da po kaya katamo, ing istong dalanan palwal, king kaya katang pisamban. Pagana kami po na itala kakalingman babaldug, dan kaya katang contact tracing forms, king kawon, makakabit lele daring paspul. Dakala salamat po. Masalang sulog, arelaling toya,
tuliran. Sana laganap na ing kapayapaan, sana king usuning kaulugan, sana king Yato Aldo Pasko.